ngasi phongkiba tongan ba manipuri siphongsinga masum thokiba thokdo wathoksingi maroibi ipausing myamda thamjagi ahanbada kumja inglisingani ga kungani thoidagi serolam khaida memar masa sing thomjilaktuna laisinba horokrabani haktingraba paudam serau kaithel awang lekai digi kunjama haukiba me ahum digi kuki singna mitei ta landarakhiba sigi mamangda lalon itik taunaba lambi seminaduna hingnaba lambi yatminakhiba kuki singaduna aikhoi digi kanaba kya lakthoklaba matung lalon itik lambi singasi makhoigi oi haunaba sin oiram lehna serau kaithel awang lekai digi lanjelaktuna manipur college ta hangliba relief camp da leraklibi sansam rita sanu sei kuntra ga turuna phongdorokhi mana hai aigi iporeba sansam asauba sei ni fugani thoya masum isa ahunga loinana serauda ugi business tawduni hinglakibani serauda leminarakpa kuki singa tanaduna ugi business tawnabigi damak memargi khampat haidiba mafam adura sahi kungi ukonama ngangnaduna CLP raga business harokibani madugi mathakta ugi business tawbagi damak kuki singa sahi amada tax oina lupa lakh amamam lawribani business asigi damak gari amana thamada makhoida lupa lising taraga mangagi senphamsu tax oina piribani adubu irang asigi mamangna kuki singa gari hek yorakpaga upigani haijinduna business asibu tawjariba miyoi singdagi advance oina sale kya loksinki makhoina sale lawriba miyoi singadu mitei ngaktani adubu sale loksingkraba matungda lan hauraktuna mitei singbu makhoigi mayum inkol thadoktuna lanjena hankhraga aikoina tawramba ugi business singadu haujikti makhoigi oina oi hauduna nungain sale tankre makhoigi thawong asi lan thoklagani khangbadigi mangjawnana ugi business tawba mitei singdagi lawba yaba senpham sing lawsin madana tana lemhauriba singisu makhoigi oihaunaba sinma mali khampata leiriba ukonadu singilam oibanina uputhornaba honabada JCB kya masu memargi samu phaw nektuna lambi semjin sajin kibane ukonadugi mapu kuki eduga aikhoigi sahi kungi oina inakhiba se sang adusu isagi yumai thabada loini yaukre haujikti inakhiba se sang su leitrabanina aikhoina hotnajaramba thabaksing punamakki mahi makhoina lokre lana si tholaktringagi mamang kumja english ngani ga kungani thoidigi hauna serau lamkhaida memargi kokising sanglatuna una makhong oiraga jingana khaba yum masa kayamrum sajla kokhi makhoi lakhibadigi memarum digi kanghida good night amadi candle yauna kwana singu hongno yuan horakhi polam singa si yoksilakpa yolakhiba miyoi singadu mitei lol amata khangmangamdi matamadu mitei gi maikidigi makhoi dukana no masum karigi damak lakpano haiduna thijil hodaba simak mitei gi asoi bine rakhi mathang atopa pawmana Imphal Smart City Mission gi maraibak tamangam daba phiwam da leiri UC matam sana pikhatabadagi aroiba installment ani gi senpam phangloi dawre Imphal City bu hena masak thokna matam sunaba mawang da semganaba pakhaliba Imphal Smart City Mission gi maraibak tamangam daba phibam da leiri mission asigi center digi lawgadaba aroiba installment ani gi senpam lawba nangloidabagi phibam da leiri hairi Pauksiyasina phangma paun hai Ministry of Housing and Urban Affairs ki makada leba asigi city sama semganaba khangatpada Imphal City asi yorokibani mission asigi makada Imphal City asida tuan ba components sing da semgat sagatbagi thabak paikhatnaba lupa crore sawaga yangkai ki senpam tuan ba installment manga thuna pitharaklaba semgat sagatbagi thabak sing satharakpani hairiba mission asigi asangma senpam asi hana center amasum state sada 50-50 puthoknabagi fibam da lairambadagi laingana state asigi resource leijadaba asi yenglaga sada 90:10 puthokpinaba haijabada ayaba pirakpadagi center na crore sawa aduga state na crore yangkai puthoklaga masigi thaba si packet pahorakibani hari house power city asi samga sagatpagi damak lupa crore samagi installment ohumlaki senpam center dagi thadorakre mission asigi paikaliba thabak thoram sing asigi senpam sing asi ahanwa installment gi senpam adu sizinaba loiraba matungda utilization certificate tharaba matungda makhatana installment gi senpam asi thadokadoribani mamangda ministry na installment aniraki senpam thadorakpadagi
UC पीरबा मतुंगदा अहुमसुबा इंस्टॉलमेंट की सेंफमसु मिनिस्ट्री दगी थादोखरे अदुबो हाउसिंग मिनिस्ट्री ने थादोरखिबा अहुमसुबा इंस्टॉलमेंट की सेंफम अदु स्टेट लेंगाना पिथोकपिदना लेबदगी स्मार्ट सिटी मिशन सिजनबा ngamdana लेरि अमरोमदा इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की अरोयब इंस्टॉलमेंट की सेल थादोकदबा मतमसी चैसिगी मार्च था लोइब फावगी मनुंग असि खक्तदा ngairi लोइदना मिशन असिसु चैसिगी जुन था फावगी मनुंगदा लोसिनगदबनि मरमसिना अहुम सुबा इंस्टॉलमेंट की सेंफम मधु सिजनखिबगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीद्रबदि लेमौरिबा इंस्टॉलमेंट सिंगी सेंफम असि लौथब यारोइदबगी फिबमदा लेबना तेलब था अनि फाद्रब मतमसिदा लेमौरिबा इंस्टॉलमेंट अनि की सेंफम असि लौब नंगदोरिब्रा हाइबिस असबो वंगमोइरखलि मिशन असि मखादा मापुंग ओइन इम्फाल नोंगपोक तोरबान थांगा लंबी समगतपेगी अहानब फेस की थबक सिंग लुसिनख्रब मतुंगदा अनिसुब फेस की थबक सिंग हौजिक पैखलि मसिगा लोइनरा इम्फाल तुरेलगी नोंगपोक थांबा सरुकी लंबी मतमग सुनब मोंग समगतपेगी थबक सिंग चथरि मसिदा नतना नोंगपोक थोंगदगी हौरगा अनंत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल फावगी लंबी एसिगी निंगथिना समगतना फजहनबगा लोइनना नोंगपोक थोंगी मगुन हेंगत हननब थबक पैखपे यावरि प्रोजेक्ट असि मखादा हौजिक कांगला नोंगपोक थोंगी अवांग थांबा इम्फाल तुरेलगी नुसुप थांबा तोरबान असिदा इम्फाल नोंगपोक तोरबान गी अनिसुब तंककी समग सगतपगी थबक सिंग संगसिलिबनि लोइनना थांगा लंबीगी अलुगाली क्रॉसिंग दगी खोयाथों फावगी लंबी समग सगतपगी थबक सिंग खुमांग यांगसिना सथरिबनि मसिगी थबा असि सौरांग सादा तरागा निथुइदगी तरागा मंगा फावगी सांग लोइसिले हाबि यारे हारि हारिबा लंबी एसिगी नागियत लैरिबा बिल्डिंग सिंगदा मैहौ लांगपोक थोप मतमदा फायर टेंडर संगमदा खुदोंग सारोइदबदु येंगलगा पाइपलाइन सिंग हाबलगा इसिंग थरकु यानब थौरांग सिंग यावरि अमरोमदा हाउजिंग इम्फाल सिटी मनुंगदा थाउदो वाथोक सिंग थोप मतमदा मतम साना खांगदोक यानब खिलिबा सीसीटीवी कैमरा सिंग असि मॉनिटर तौनबगिदमक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर साबगी थबक लुसिनख्रे लोइनना ट्रैफिक सिग्नल अमसुम व्हीकल ट्रैकिंग कैमरा सिंग पानबगी थबक सिंगलख्रे मसिदा नतना इम्फाल सिटी मनुंगदा साइकिल थरोग सत्प पामजब सिंगिदमक स्मार्ट साइकिल सिंग लैरगा सिजनबा हौख्रे हारि हाउजिक लेमहौरिबा प्रोजेक्ट सिंग असिगी मरक्तगी लोइसिनबदा अवाबा मयोगनगदौरिबा असि इम्फाल तुरेलगी नोंगपोक थांगवा तोरबानगी सरुसिदा लंबी समगतपगी थबक सिंग पाइखतपा असिगी लम खोपसिनबा सिंग ताकथोकपगी थबसिनि अयाम लंबी की सरुक सिंग ताकथोकनबगी हाना इरांग ममांग कुकिसिन लैरंबा युम सिंग लैरिबसी हाउजिक सोकलुब यादबना प्रोजेक्ट असिगी थबक सिंगदा खोरौ ओइरगा लैरि प्रोजेक्ट असिगी मतम असि स्टेट असिदा हाउजिक ओइरिबा फिबम असिगी येंगलगा मतम खरगा सांगदोकपिनब सेंटर की मिनिस्ट्री दा हाइजबदी लैरि अदुबो मसी मिनिस्ट्री ना अयाबा हाउजिक फावगी ओइना दे पिरकप लैत्रि मरम असिना करिगुंबा प्रोजेक्ट असी जून थादा लुसिनख्रबा मसुम सेल लौथबगी मतम असिना मार्च थादा लुसिनखिबा तारबदी इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की मराइबा असी कादोमदा थोलमगदबनो हाइबसी असबो वंगम ओइरकले हाइना पाउसिन मखातारी पन्मयाबदी प्रोजेक्ट असिगी कंसल्टेंस कंपनी असी प्राइस वाटर हाउस कॉपर कौबा कंपनी अमगा मणिपुर लेंगा की महूट डिपार्टमेंट का पुनः कुसमनरगा पाइखतलिबनि हाइरि अतोप पावमना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु इलेक्ट्रिसिटी की रेट चथनबा एमएस पीडीसीएल की डीजीएम सिंगद खनख्रे मणिपुर की तुआन सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कांगलोन कायना मई कोलगा थलंब सिंगी मथक्ता रेट चथनबा मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल एम रवि सिंगाना ऑफिस ऑर्डर मंग सितोख्रे ऑर्डर अदुर पल्लिबो वाफमदि मणिपुर की तुआन सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लैरिबा डिप्यूटी जनरल मैनेजर सिंग अमसुम सब डिविजनल मैनेजर सिंग ngasiदगी हौरगा मखोय मखोयगी जुरिडिक्शन सिंगदा कांगलोन कायना मई कोलंब सिंग फोगनबा याथंग ताउथख्रे हाइबिसिनि तामेंगलोंग नोने उरखुल कामजोंग चंदेल टेक्नोपाल सेनापति सुसामपुर फेजोल अमसुम कांगपुकपि डिस्ट्रिक्ट मई सिजनरिबसिंगी मथक्ता रेट चथनब थबक लौकटकदबनि लोइदना करिगुंबा मई हुरानबगी मराल फारबसिंग पाउक्सीसिंगदा फोंगदोकपग लोइदना ngasiदगी हौरगा मतुंग तारकपद नुमित खुनिंगी ओइना ऑर्डर थोकलिबा मियोयसिदा यहोलकदबनि हाइना पाले अमरमदा ऑर्डर असी थोखिबगा लोइदना कांगपोकपि डिवीजन की मखादा मई सिजनरिबा कंज्यूमर तरुक लोइदना नोने डिवीजन की मखादना पुना मियोय मंगा कांगलोन कायना मई सिजनरमदगी फोकटपमखि मसिदनतना ngasi चथखिबा मई लाना सिजनरबसिंग फोकनबा रेट अदुदा इम्फाल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर 4 की लमलाय अमसुम लमलोंग एरिया दगी मियोय तारागनिथोय इम्फाल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर 2 की इरोयसीमदगी मियोयमा इम्फाल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर 3 कोंग एरिया दगी मियोय अहुम कक्सिंग डिवीजन की मखाद मियोय अहुम बिष्णुपुर डिवीजन की मखाद मियोय निपान यावना पुना मखाताना सतखिगनि अतोप पावमना
NH2 Nagaland lomda matam kaktaba ban lathokre Nagaland gi Wokha district leiba makok thongba civil society organization sing hayeng ayuk pung taruk tawa matam dagi horaga matam kaktaba National Highway 2 ban kokre National Highway 2 gi kilometer humdra ni thuga point ni fut gi kilometer marfugo humdoi phawgi Wokha pharuk satliba lambi si sem baunaba hawkiba February amada Deputy Commissioner Wokha gi civil society singna numit mangani gi ultimatum piki Lotha Hoho Lotha Elo Hoho Lotha Student Unions Wokha District Village Council Chairman Association Wokha Town Colonist Chairman Union amasum All Commercial Vehicle Association Wokha amasum Wokha Village tungan ba body singna pun hiramasida takshinduna lakani Sholamadhai District Administration State Developments of National Highways Contractor TTC Infra Indian apiba matamgi manungda lambi semba hauba ngamdabagi mayokta banasi sathabani banasi gi manungda Wokha district atopa district singdagi gari sing sangthok sangsin tawbada athingba thamgani loinana district asi phawbuduna sakadaba miyoi singna makhoi gi satnaba lambi singadu hana yathuklaga thambiyu haina phali Adumainamak laingaki gari sing district manungda sienba gari sing di athingba thamloi masiga loinana police paramilitary force amasum medical service sing anaba puba lanai car sing natraga laikhidraba miyoi puba gari sing maihau langpoka mari leinaba gari sing postal service sing amasum media gi miyoi sing di athingba sidagi komthokane hari banasi mari leinaba authority singna lup sing asina taliba demand sing adu hek phangdriba phawba sangsingani loinana mamangna miyam gi khudong sadaba singi matangna phongloki bo pham sing adu hek yasinadriba phawba sangsingani haina serol aduna makhatana phongdoki atop pawmana koki sing laksinana ba security agency kutingmakna honagadabani Manipur Ladiba Kulai Pipe Cookie Theory Sing Selection of a security agency Kudimangna Matau Tabak Torum Packet Davanihana Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Fundorokli Kokomi Media Coordinator Y Surgeon Tadorok Pass Yoram High How keep a Tani Kashida Cookie militants in a hot kiba Mita Misam Puna Kungani Panchukre Mashi Malemgi Miam Sinmatuna Kangasangi Serasida Nganung Tilpung Amarum Tarakpada Moirang Purelamadi Tumulok area Koki militants in the Nomik Apsilatuna Nagasing the Landarakre Masidosnatuna Dulai Tabi Damayada Patabai Taraktuna Maite Kunza Sinbatuna Hatlagi Matagum Satarakpatawoni Asum Naturelda Tau Hai Taraktuna Misam Miam the Awaba Pina Satarakliba Tawong Sandake Sina Ahan Manati Hokibazana Waritara the Sutlay Makongi Heavy Fuel Power Plant Fugaiduna Tauti Kia to the Haitarakibale Kravani Masi cookies in the Satarakpa Yamna genocide way Patawoni. Asiguma Tawosing as UN Yauna Malem Gilebak Sin Batuna Kanganaba, Kokomina Honeragani Hennesu, Seolosina Makatari. Atopapa Omana Congressna Sydney Pupaba Pangba Namlaroi Haine Adubu, Sydney Pupabudi Pangzabo Modi. And the Pangtoko the river Locks of Amical Congressna Sydney Pupama Namlaroi Haina Nangari. Aduba Mikala Shida Sydney Pupaw the Pangzabo Mapura Taunizari Haina Prime Minister Narendra Modi na Fongdokre. Parliament ngasi Narendra Modi na Makatanaiki. Congress Hadiba Party asi outdated Oiraba, Ariba Party ama Oibatana, Tiny Wakalun Sinba Party Maswade. Congress ki President Malik Arjun Kharge da Ayakna Atamna Haizapangam Zadrabasu, Mikal Gimawoinana Ayaki Makedigi Yepapauzal Pizari. Mamang Lus BJP Amadi Ayaki Konjel would Nam Tanabuhonaki, Adubu Nam Tapangam Kitty. Lebak Miam Aikogi voice Asibu Heno Pangal Kankat and Biri. West Bengal Gimioishina Congress Party na Handak Pangtoko the river Lok Sabagi Mikalasida Sydney Pupaw Pangmangam Herakivado Yamdraba Sydney Pupaw the Pangmangamba Oisano House Asida Malik Kargi Spistabat Yamnua Hena Kadem Nakibagaloina Roll Gandigi Ming Lodana House Asida Entertainment Gi Awat Pama Lady Hena Power Pagi Tauradana Congress Party the Akan Mamong the Hundun Wanganki Party Credi Levas is Sakot Pam Dabana Rakandi Lenga Asina Pekalako Sakot Torangi Tabak Toram Singi Matang Adumak Ayet Apan Pibana Pibagaloina Hundunang by Simakoga Hainabima Oibugum Taurit Congress Hariba Party SC Angrezi Singi Minai Naitangi Wakalun Adubu Tadopungam the Party Amani Karigumba Angrezi Wakalun Singadubu Sende Haragan Karigidama Congress Party na Angrezi Singna Samlamba Civil Court Hongdopungam Tribunal Karigidama House Power Numidang Waram Gipung Manga Tapa Power Bazet Kisanabi Tamlam Libano Haibenisum Wapam Kasumudina Fondok Laduna Congress Party would lack the Lok Sabha Mikal Same Sarah Tingana Wapam Power Signable Litana Fondoki
Congress Levasigi Fazaraba Sauraba Lamkia, Yakna Basinda, Pitokibani, Loinana, Congress na Levasigi Security Force in Anova Technology Fangana, Adiba Matamgimatamga Suna the Bamon Tamna Bohonaki, Ashiguma Party is in House of Palibalenga Sina, Levasigi Sana Kanglon, Nation Security Madi. Internal security ki matangna wangang lakpasi yam angak pa amani hainasu Congress pu khuladunangki aten bapaw mana lining leson gi thoram amada saksa haijana ba yawruba mioi lising ani rom hospital lekanakhe Maharashtra gi Nanded district ki manungsana leiba Koswari khulda lining leson gi thoram amada saksa haijana ba yawruba mioi lising ani rom hospital pukatunu lekanakhe lining leson gi thoram ga mari leina saksa haijana ba gi thoramda yelakhiba sak insang sing adu da kari karamba posak yoram badigi masing yamlaba miyoi sing adu hospital pukatunu lekana khibano haibegi matangda medical team amana thigat paukre medical team adugi matungina miyoi sing aduna sa thakliba polam sing adu da hu sen ba posak khara soidana yoram gani haibegi sing na balai food poisoning ki case oiramba yabi asobu sing na balai medical team aduna makoina saramba polam sing adugi sample collection tawkre Saksa Haijana Yaurba Muising Aduna, Saksa Matunda, Makogi Masada owning Bapawa Madikong, Ham the Bunising Torpadi, Matang Manau Nina, Manaka Hospital, Pukatuna Lake and Akivani. Housimaku in the Lake and Riba Mui listing any Roma to Gimanung Asianagi Paudelity. I am a musing the Ana laying Labamatunda disaster. Maharashtra government minister Taudugi Matana Kubna Tijanaba, Madilena Department Sinda, Kankre. Taudu the Yaurba Muising Adu Mausagum, Lining Lesulgi Thorum Sinda, Adumak Saksa Haijana, but the Sarab Yaduna Lakibani Hidenisu, Paus the Makatana Fundorakli. Adu Hausiku in the Mian Paus Matan Solution Jaragama, so Miampun and a Wabdet Naminasi.